تماشاچیان ایران جو واشنگتن از استودیوی دنگ امریکا دم باشه. من دیسا در برنامه کرد ویزیون یا به هفته چندین راپورتمان پیشوا. بینرن هجا دم باش. جگری سروک امریکا مایک پنس بجداری ده کمبونا سالانه یا ولاتن روجهلاتا با شور آسیا یا ناسیار به آسیان دکه. امریکا هول داده تکلین خواهین آبوری سیاسی و اولهیه لوه هرمه به حزب که. ریبرین ده ولاتن اندامین کوملا ولاتن باشور روشهلات آسیا ناسیار به آسیان دیگر چندین ولاتن دی بودمان 5 روزان لهفتین. اوه سهوسیامین کمبونا بلندا و کومالیه لجیر دروشم آسیا که وکری و نوژن لسنگاپورا دیتا گریدان. کوملا آسیان اواج اندونیسیا و مالیزیا و فیلیپین و سنگاپور و تایلند پیک دید لسال 1967 هاده پیدا کرن جبری تبلیبونا ولاتن برونای و کمبودیا و لاوس و مینیمار و ویتنامه. اف کوملا لسر 4 بنگهن سرکه هاتیا آوا کرن بنگه سیاسی و آبوری و اولهی و جواکی. دوی ساله دا چاف لسر جگری سروک امریکا مایک پنس اوی جبری بگهت سنگاپور سردانا ژاپون کرو پیگریا امریکا به حوال بندن خول آسیا و جوانا ژاپون تکس کرد. حوالبندی امریکا و ژاپن دیروکیه و بر بنیاد آشتی و پیشوچونه لهرم اقیانوس پاسیفیک لورا لدما سروکی داخواج منکری نوینراتیاوی بکم لکمبونین باشور روجهلات آسیایان آسیان ما بفردید سردانا ژاپن بکم. جگری سروک امریکا چندین کمبونین دوالی دیگر ریبرین ولاتن آسیا پیکینان و جوانا ریبرا مینیمار آنسان سوچی اوارخنین درباره سردریا ولات و دیگل مسلمان روهنگا رد کری. لی مایک پنسی گوت آنسان سوچی تندو تیجو در کرنا پترج 700,000 مسلمان روهنگا به سوچ قبولی پینا اتاک کرن. والآلیه کدی پسنا سروک وزیر هندستان نارندرا مودی دا لسر هفکاریا ولات وی ده پرسا ناوکیا کوریا باکور و جزاین امریکا دجی ایرانه. ما پرسین گری کندان استانه لسر بکین. ام سپاسیا حکومت هندستان دکین بو پیشگیریا آرامیه و هفکاریا برروانیه. جاوه امریکا و روسیا و چندین ولاتن دی لحرم باشور روشهلات آسیایه که خودان آبوریه که بهزه و رولک استراتیجیه ده نهیلانا تیروره و تاوانان دا. امریکا هر سال بجداری ده کمبون آسیان دا دکت. لیبو یکم جار سروک روسیا ولادیمیر پوتین بجدار دبه. پوتین دبیجتن هفکاریا روسیا و ولاتن باشور آسیا هر تم بهستر دبه. لدما دو سالین بوری ده بسرکفتن مکارین مزن کرن دیالوگا سیاسی هاتا قایم کرن و هفکاری لسر پرسین سرکی هاتنه بهز کرن همبری گفین دیجی آرامیا هرمی وکو ترور و باندین توانان. ولاتن باشور روشهلات آسیا بهیویا کارداری و بازرگانی که مزنتره به تایبت جی امریکا. دست پیشخریه که امریکا، ژاپن و استرالیا هیا درباره بنیاد آبوری و هر وصا حولا که امریکا و ژاپن و هندستان جی هیا. لی بینا چد کارداریه که مازن هبد کارداریا چینه زورتره. چینه تریلیون دلار بو آودان کرنا پروژه استراتیجی خرج کرینه. راند جنابند استراتیجی و لیکولین نف نتوی یا ناسیار به CSIS دبیجتن پروژه آوا کرنا ریو بانن هزرک آمازن یا چینه و دوی امریکا جی بیروکه که وها هبتن. جگری سروک امریکا مایک پنس و حول بدد وان ولاتان قایل بکد که پروژه چینه دوان ولاتا خسته بندین گران و. لی چین بوچونا امریکا رد کت شروع و کار باور دکن که دوی امریکا پروژه که خویا کارداری با ولاتن آسیان هبت داج چینه دور بکوین. زور ولات دخوازن بزاوکا خورد لدمکا کرد ده بکن و دوی ام تماشا بکن که امریکاوی چه بکد و کارداریا خواه بیز بکد. سروک وزیر سنگاپور لی هیسن لانگ دبیجتن دانستاندن ریکفتن بازرگانی آزاد و بین پاشخستن بو سال 2019. نقشا پروژه بازرگانی آزاد و پتر جه 40 ولاتان لهر دو آلین اقیانوس پاسفیک بخو و بگرد. لی امریکا لسردم سروک دونالد ترامپ خوشتره تیکلی و ریکفتن بازرگانی دو آلی دگل ولاتن جهانه پیک بیند. خالد فتاح دنگ امریکا. به هزاران لشکرین امریکی جبور ریل برگرتنا کاروانه که کوچبرین امریکی ناوندی لسر سنور به جهبونه و مهابه اف پلا پنابران ینیز سنور ببه و هزا ولکاری امریکا جه یحول بتکو نهله او درباس آلین و ببن. جمارک بلندیا لشکرین امریکی لسر سنور جهبونه. هنگ جوان چادران آوادکن هنگ جوان جه وک وی لشکری حول دادن که تیله بکشینن لسر سنور.
اندازیار لشکری جوردن ویلسون تلا بناوی سی وایل دکشینه و بحثا گرنگی جهبونا لسر سنور دکه. اوج بۆ من سپریزێک بوو بجێبوونا وی جیهی gelekî zû çêbû ew erkekî gelekî giring e karê min durustkirina telesînorê ez hewl didim got vî karî bi sedî bikim هن لشکر لسر سنور تکساس هاتینه جه کرن هن جوان لکالیفورنیا و لآریزونا هاتینه جه کرن ها دیار کنون که نیز 7000 لشکر بو پیشی گرتن کاروان کوچبرین امریکی ناوندی لوا چندین دران جه بونه بریارا ترامپ ید دربار رکرنا و لشکران لسر سنور هم بابتک سرکه ام نلورن جبو ارکا جیبجیکرنا یاسایه ام تنی آلیکاری دکن جبو بداوی آنینا کار مها به ارکا وان لشکران یه دایی ببه لدبک و افدن بیت درش کرن با آواکی خوش پیشوازی مکرن اف شانسکی گرینگه و ام ویدبینن گوری آگاهیان دمها بیت نیزه 1700 مروف یه نیزه سنور ببن و درجه سنور جه 3145 هزین اولکاریه حول بدن کوری لبروا بگن لی بجه کرنا و لشکران لسر سنو گلک بهایه و حتی نها جبو وی که نزد 100 میلیون دلار پرهاتیا خرج کرن بریتانیا بریاره ولاتین جه ولاتن بره دبن دستهلاداریا ویدا بو تفلی ارتشا خوا بکن اف بریارت پشتی قیرانا کشاندنا لشکری پشتی سرداناوی جه افریقا میر بریتانی چارلز رضاخوانی شاندا جبو لشکرن بیانی ین جیانا خوا جبو بریتانیا جه دستان ویل ابوجا 2000 لشکرن نایجیری ین جیانا خوا لدم هر دو شرن جیهانی جه دستان ببیر آنین نها بریتانیا لشکرن جوان ولاتن کو بره دبن دستهلاداریا واندا بو و تفلی ارتشا خوا بکن حکومت دبیجا دوی تمنی وان 18 سالی و وتربه اف بریارته پشتی قیرانکا ورگرتنا لشکری خویای او هجمارا کل سراحاتنا پرناکن هر بو شایعی بکوه گروپی پیوستیامه به پرکرنک لزگین هیا و اف پرکرنه پر جاران جعالی کمونویلث و بباشترین ریتی چاره سر کرن. بره دویا با لشکر بکیمانی 5 سال لبریتانیا جیابا. لگروه بریارانو بریتانیا بهیویه که هر سال نزیکی 1305 لشکران ور بگره. لشکرین کمونویلث لسر آستک بلند دهن پرورده کرن او تام بکیری وان رولن تایبت دهن ین کو گلک بزحمتن لیدی سان تو مرجن بهز ین پررنگی بدز دخی پررنگی کا کو بریاران چه دیکه لگور نرینامه ابو جیهانه و لگور تگهشنامه کلتوری تزانین کو اف لشکرن تفلی ارتشا بریتانی دبن و ببن ولاتین بریتانیا پشتی 5 سالان جه خزمتاوان هیو میلروی بریوبر ویترنز اید پشگیریا به دهان لشکران کریه که دخوازن ببن ولاتین بریتانیا. لگور سیستما کون از بهوی مکو اوانها هاتی هلبشارتن دسته تا ندگیشت چه سودهیه و مافید تا کار نبو بو سالین دریش من نهشتیه خلق برچی بمینه. وزارت بروانی یا بریتانیا جدنگ امریکا را دازانین که تفی وی بریارانو اگرن ولاتی بونا بریتانیا ده نگوهارن. شیرتا من لهر کسی که تفلی هزین چکدار دبی اوا کو افتشتی یکم تو دانستاندن پیرادکی دمادگی هیور تا داوی نمینه جبر پیکانی ناوی دمک دریج دخواه در راپورتکا که ده سالا 2017 دا بالاف بو هاد دیتن که هزم بریتانی برف قیرانکا ورگرتنا لشکری دچون گلک آلیان هاندانا حکومت کرن که لشکرن جن تفلی وان ببن هیویا بریتانیا اوه که پشتی وی بریاره اف قیرانه بداوی به و لشکرن تیکل دناف ارتشا وان دا هبه پلین کوچبران کو اوین دوی داوید هاتین ل اسپانیا هاتینه پیشوازی کرن و هلوستا اسپانیا درباره پنابراندن جوان ولاتن دنیا اروپا نمتره درجه یا واگاهیان دوی راپورتی ده بتنه 14 کیلومتران پارزمین افریقیا جه اسپانیا دوره لدرتنگا جبل طارق کوبویا بازبرا در بازبونا به هزاران کوچبرین افریقی ین بر به اسپانیا وتین باجار سیویل کو پایتخت هرم اندلوسیا راوزگاه یکی یا گهشتنا پنابرایا زیاتری 5000 پنابر ای سال جان خو خصیت مترسیه ده او در بازی و عالی بونه او زیاتری 505 کجیت اویدا خندقینه
دوید بخیرهاتنا پنابران بیتا کرن لأوروپا هر جنها حتی سال 2005 پیوستیا به 5 میلیون کسان هیا بو آلیکاریا سیستم جواکیا خلک ما ام جوان ولاتاین ینکو پیدویا وان پی هیا لی دوید بهترک خستن و پیوست اوه بریا اوروپا پیک بید. برو واجی ایتالیا کو دیموگرافی و روشک همان شیوه اسپانیا هیا بو هاتنا پنابران حکومت اوی ولاتی گود بو او ایدی هاتنا پنابران قبول ناکن لی حتان ها رازگیرین اسپانی هلوستک تو نشان ندایه لی اوی هزین سیاسی وی ولاتی لحف بکنیان نا؟ بدیتن آمد چاره سری نممکنه. پرزگریک دوید به هفرا بیتا چاره سر کرن. پرزگریک که گلک مازنه. اوروپا به گلم پری او دست حالاتا یاسایی لسر پرسا کوجبران نینه. تنه لسر آستین اجتماعی یاساین دست نشانکری بو پرسن وها هنه. یکیتی اوروپا لتیرمها بوری 29 میلیون دلار بو خدمت دست پیک ین لزگین بو پنابران دابون اسپانیا لی هاتنا کوجبرین نو حسابی دیه. دخواندنا درس زمان اسپانی دا کج آلیه دولت و تبری و برن خواندکار صدمین هاتنا خویا اوروپا بحث دکن. مامادو کانته به شوق فیربونا خویا زمان اسپانی نشان داده. از دخوازم لاسپانیا کار بکم دا کو آلیکاریا دایی که خواه بکم لولات و حوالا من لولات و مزارو که کهیه دوی از جبو وان کار بکم. افدمک دریجه دا کامن مری و حتی آنها از نظام باب من کیه. تشت من هی تنی باورمندیا منه وکی دن من چه پشتوان یک عادی نینه. گلک خواندکاران زاروکن او بتنا سری خواهاتنا و نهل جر چافدریا حکومتینه لی چالاکوان دبیجن رایدار بن دامانه و گلک گنج هندا دبن. نرحتیه که مازنه اگر اف زاروج آلی دولتی و نهینه هم بیسکرن و بکوین دستی مافیا باشی ام نزانین که دی باشروج وان یا چوابه. حکومت اسپانی داخوازن اوروپا دستک دیکش بو آواکرنا بنگهیم پنابریه لافریقا بخوا و برهنان و باشکرنا روش آبوری و نهشنا هجاریا کدبه صدما خلق قستا در و بکن. وان صدما نهیلن. لیف آرمان جگدم دریجه نهاد و اسپانیا سردریک سیاسی و آبوری باش لگل پیل نوین کجبرین هاتنه بکه یجبو جیانه باشتر کجبر بونه. لقامشلو سمینارکا تایبت به یاسای هات لدارخستن پیامنر دنگ امریکا زانا عمر لوربو و اف راپورتا آماده کریه. به وخوردن جالی ریخسترین سیویل دیداره که نافبرا برپرسین انجمانا زاگونساس این ریوبریا خسر لکانتونا جزیری و هجمارکش موافناس و پاریزران هات لدارخستن. ده هفدیدنه ده. زاگون این ریوبریا خسر یا کانتونا جزیری و پرسا جیبجی کرناوی هات گفتگو کرن. سروک انجمانا زاگونساس یا کانتونا جزیری حکم خلود دسپیکا هفدیدنه ده. شروعه که جزاگون این ریوبری را خوند. خلود شروعه خود بالکشان سر سازگرنا زاگون ریوبریا خسر و جدابونا زاگون ریوبری زاگون رژیم سوریایی. لگوری انجمن زاگونساز گودی سدمن سرکه هنگو دبین کلم پیش جیبجی کرنا درست زاگون جالی ریوبری تینه درخستن. حکم خلود وی واریده کم ازمونا کاربند ریوبریا خسر دبینه گو سدمه که سرکه گناه لزاگون برنگ کی ریک و پیک ورن جیبجی کرن. جیبجی کرنا وان زاگونان راستی استنگیاتین. يعني هن استنگین تقنینه يعني العالیه کادرو ایگو مؤهلن پرورده کردن اندام وان سازیال سر وان زاگونا کیمه یک دن لوائح وینی تنفیزی ای مکملن ای تمام دکن زاگونا درنا کونیا درنگ درد کونیا گو درد کونجی جار جارنا خلافی زاگونینه ادوان هلاد براستی استنگی هن الجماعه ام سرد سکنن دائما جدما راگاندنا ریوبریا خسرا دموکراتیک آ کانتونا جزیره تانها هشته زاگون جالی ریوبری هاتنه درچون. لگازین پاریزران و ولاتیان جنبجی کرن آوان زاگونان جی هیه. لهرما جزیره نویزگاه شوپاندنا جیبجی کرن زاگونان دبیجه گو هن زاگون بنگهاوی یا جواکی کیمه آنتنه. جانا قوانين درد كافنجي قوانين درد كافن نلقوري بلكي دمينا دور دا جينا قسطنقاي مردر باس دبن حتى يعني جبر ملتك قانونا بطب كان بين ملتك الشياري يعني ام قوانين بيشكتي تينين بس امش ارضيك براستي بشكي زحمت بشكي هير او رجي او تخلف الجمه هاي فدقلك جوانب هنا تاثير دكن تطبيقها قوانينها بشكل مطلوب جدي بقو درد كافي لهرما باكرو روجلات سوريا اف چند سالن شركه پرگران لدجی ریخستن داعش یا ترور هیا. لگوری هن پسپورانگو روشا شر لهریم دبه کلم لپیش جیبجی کرنا زاگونان. و حتی في دقائق ونهام تيدد آخرين
شر ما دجی تروریه و دور عمت دور پیچکیریه دولتکی یعنی سرسینور ما دجی ما کار دکی بشف و روش أبجد بنت بجنده وك بزمانه عربي بجنده أسباب موضوعي يعني تشتي جريداي بدورات تبع أف تشتي صدمة ي بروجكت يعني إيه هرمية دوراتا وصدمة كسايتيا مرو يقود كاردا أبهردو سبب بنت تبليها بقو ناهلن زانقون وك هاتي دانين بيك بي ریوبریه خسرا دموکراتی گود سال 2014 و هاتیه راگاندن جوی دمیده با آرمانجا ریخستن کرنا جیانا گشتی نزیکی 8 زاگون درخستیه. لی شوپینر دبیجن ازمونا که میا ریوبریه و رو شاشر دبن سدمن کو زاگون نو وقتین خواستن ورن بجی کرن. لالیه کیدن هن شوپینر دبیجن گو سدمن سیاسی جی لپیش جی بجی کرنا همو زاگونان هیه مینا ناکوکین سیاسی یا دنافبرا تفگرا کردی لسوریه. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو روزنامه‌وان و اکادمیسیانین لی ترکیه جبو پرزگیرکین چاپمنیا ترکیه کمبونک بکنی و د کمبونت بابتا سرکیج زوردستیا لسر چاپمنیه بو. روژنامه‌وان و اکادمیسیانین ترکیه د جیوینکا زانستی دا هاتن باهف ناوروکو خباتکار مدیا ترکیه نیرخاندن. Di sempozyumu da hate gotin ku medya Türkiye sedan not destê Partiya Geçepêdan û Dadê daye. Neredeyse 2007 hema ji sala 2017 heta niha saziyê ku rojnamevan têda dixebitin têngirtin û bi girseyî ji kar tên avêtin. Ji darbeya 15 tîrmeyê vir ve rewşa awarte hatibû ragihandin û ji kar derxistin zêdetir bûye. Tevî ji pêvajoya darbeyê 2 sal derbas bû ji sedema krîza aborî û nebaş rêveberiya siyasî rojnamevan zêdetir rastlîpirsgirêkan tên. Utku Uraz Aydın li Stenbolê zanîngeha Marmayê da beşa ragihandinê da akademisyen bû û ji kar hate avêtin. Aydın di vê sempozyumê da li ser medya ku di bin perê siyasetê de rawestiya û nêrînê xwe wiha diyar kir. Türkiye medyası en son Medya Türkiye kopiştî demroren medya dugan kiriye sedema not sadece medya Türkiye keftiye bin desalata siyasî da. Ez niha dikarim bêjim medya li bin destê kontrola hikûmetê da ye. Hindek televîzyon û rojname yekser ji aliyê şêwirmendên desalatê têne pirêvebirin wekû Sabah û Yenî Şefaq. Yên din bi awayekî nerastexûd bin destê hedesalata hikûmetê da ye wekû Hurriyet û Milliyet. Li Tirkiye hejmareka biçûka rojnameya rikeber mayîne û dikarim bêjim hejmara firûtina wan gelek kêm e. Li gorî hin lêkûlanan jî tê diyarkirin ku li Tirkiye medya zêdetir di bin perê siyasetê de ye. Gava desthilatdarî dest digorîne medya jî li pey desthilatiyê ve diçe. Sempozyuma ku bi navê ji sala 1908 heta roja me medyaya AKP û ketkarên medyayê hate çêkirin da him ev babet him jî têkiliyê medyayê û desthilatiyê bi her alîva hate gotûbêjkirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere. American Heart Association anku rêxistina dilya Emerîkî vê hefteyê konferansek li darxist li ser rêyên ku yek dikare dûr be ji celta dil. Zêdetir zanyarî di vê raportê de. Pêşniyar û xebatên komeleya dil û zanîngeha Amerîkî ya kardiyolojiyê ji aliyê gelek komên bijîşk ve jî tê piştrast tu têkiliyên aborî yên van bijîşkan bi hilberînerên dermanan re tune ye. Di cîhanê de nexweşiya dil sedema mirinê ya yekî ye. Kolesterola bilind sedema serekeya hişkbûna damaran e û ev jî dibe ku bibe sedema krîza dil an jî felçbûnê. Dema ku 5 sal berê pêşniyar hatin rojanekirin ji bo biryara dermankirina nexweşa dev ji tenê hesabkirina rajeya kolesterolê berdan. Şûnê da ji bo destnîşankirina rîska berfirehtir, formulek ku temen, zexta bilind ya xwînê û hemanên din hat pêşniyar kirin. Teneheke ev her du derman jî feyde neke dermanek din yê xurttir û buhatir ku bi navê PCSK9 tê pêşniyar kirin. Gelek şirketên sigortayê kirîna dermanan bîsînor dike. Her
berê dawiyê da heke pêwîstiya dermankirina kesekî zelal nebe rêbaz testa kalsiyumê ya damara xwînê ya kronîk pêşniyar dike. Ev testa hişbûna damara diyar dike û alîkariya biryara dermankirinê dike. Cûreyek X-ray alavik mîna mamografiyê ye û heqê wê di nava $300 da ye. Ku piraniya şîrketên sîgortayê boviya dirav nadin. Di lêkolînên mezin ya li ser rûnê masiya an jî omega-3 ya asîdên qelewbûnê encamên tevlîhev diyar kiriye. Babetên cuda ku wekî APA û DHA jî hene. Gora lêkolînek ya li ser 26,000 kesên saxlem hatiye çêkirin ve xwarina rojaneyî ya 1 gramek APA û DHA rîska pirsgirêkên dil an jê kanserê kêm nake. Lê lêkolînek din ya ve xwarina rojaneyî ya 4 gram dermanê Amarin Corps ve Scapfeyê test dike diyar kiriye ku ev dermana ji bo nexweşên ku bin rîska zêdetir dane feyda dide. We got a very good, very big study. Li gor lêkolînên menên gelek baş û berfireh ne vîtamîna D û ne jî rûnê masiyan rîska penceşêrê an krîza dilan kêmtir nakin. Tu zirara wan tune lê feyda wan jî tune. Ji ber vê yekê pêşniyara me ew ku heta pêwîstiyeke ciddî nebe bi berdewamî ve nexwin. Lêkolîna ku di nava nüfusa giştî da di derbarê rêjeya hindik ya rûnê masiya xebat kiriye derbarê vîtamîna D de jî lêkolîn kiriye. Ku ev dermana di nava cîvatê da gelek navdar e. Lêkolîn diyar kiriye ku vîtamîn D rîska krîza dil an jî kanserê kêm nake. Îsal di werzê zivistanê da gelê wanê berê xwe didin bazarin biharata da ku nexweşiya zekemê derman bikin. Peyamnêrê dengê Amerîka Arif Aslan li wanê ev raporta amade kiriye. Li wanê dema zivistan nêzik dibe, gel jî serlêdana firoşgehên biharata dike û hemberê sar û sarmayê dermanên xwezayî dikerin. Ev dermanan jî ciyayên li çiyayê Wanê û Culêmergê aliyê gundiya ve tê berhevkirin. Firoşgehên biharata ji wan giyayan ji gundiya dikerin û wek derman difiroşin. Yên herî ji bo nexweşiya sarmayê baş tê darçin, şêlan, zencefîl, zirfûn û povijan e. Zivistana me 60 sal e millet gele nexweş ditin. Genelden havlicanê, tarçin, zencefîlê, limonê hişk, ihlamûrê evan texne navî de bu dema sihayê varî van batxin evî nexweşiya wan retiya nehêlin zêde nexweş bin zivistanê tamam heta zivistan xilas bê êdî nexweş nabin. Li biharat firoşan her cûreyê giya û biharata tê peyda kirin. Pirê caran kesên ku biharat firoşiyê dikin dizanin ku kîjan giya ji bo çi nexweşiyê baş tê û li gorî vê zanebûnê rê nîşan mirovan didin. Zaten özellikle zivistan zeyde talep heye. Mesela bu nisakya özellikle ıhlamura, şilan henel deme, tişte ve ada çayıya mesela, tişte ve hemici bu mettete. Baharat tenê ji bo nexweşiyên sarmayê gel qesîdî nake. Her wiha ji bo nexweşiyên cûr be cûr jî giya û baharat hene. Yeşil çay he, ev ki genelde bu asım broşi te gele başe. Asım broşi ava nefese neşin raken, ama nefes zorluğu iktamı keşin, eve gele bu an başe. Hende bitkime hene disa luanı tete be hevkin, bona zayıf buni. Bona zayıf buni, dama vatxan sahaya evay laxini de vatxan, hem tet giretin, nahili yemek bxad, tet giretin zayıf bin pe. Luan deran her cüreyê giyan dermana bi dest dikevin. Binevş, rihan, gergezik, gula hesretê, baxox, beybûn, cüreyên bihîvan, botav, dendürüşkirin, hişkirî, kitan, cahterî, şilan, tutuşk û gelek giyayên dîne. Özellikle yevanete zaten bu me boyucana ısırgan otu gezgediki emrejin. Papatya, hero haya özellikle hero bu astım bronşit ösürü nefes zalıva kullanmış gene. Boyucan mesela özellikle bu şekeri mide gele başa. Meyan kökü hay koka süsür bejni. Evci mesela bu astım bronşit nefes zalığı kullanmış gene.
گیا و بهارات جنگیر سپهی کرنه جی و جبو جوانکاری جی وک آوا گلان بهنین خوش درمانین خوچه کرنه کلین چاوان هر جوره کرن هنه و گلک تشتین دین فروتن. تبی کو درمان جور به جور دولمند در کتنه تکنولوژی ساخلامی پیش کتیه دیسا جبو جهن درمان خوازایی دناو گل دا جهه که تایبته لوانه جی دبینین کو گلک رونشتوان باجار دسار و سرمایه دا دما نخوشی دا خود دسپرینن درمان خوازایی و بهاراته عارف اصلا دنگ امریکا وان هنرمندکی بریتانی آواهین کبن یل لبنان به هنر خوانو گشته که آگاهیم برفراتر دیولپر ده. آواهی گونها ویرانبویی بویه جبر جنگی آواهی که پر ناسکری بو جسر دما زیرین جدیروکا لبنانی ده سال بیستان و شستان ده نها و تیل ابناوی گراند سوفار گو 30 کیلومتر لروجلاتی بیروتی دکوه جاره کدن و جین دبه بکدا هنرمند بریتانی توم یانگ یه گو دیروکا آواهی ویرانبویی لبنانی دخوینه گو ببون شاهدین جنگا نافخوی و لسر وان دسکنه و نگارین نو جبیروکن وان بیر آنین خلکی و آواسازی وان ساز دکه او دبیجه یا ساپاراستنا وان آواهین دیروکی لبنانی تنیه و او مترسینه که سر دیروکا وان چه دکه. Really our memories and our history is what gives us our identity. براستی بیر ایلان و دیروکا ما ناسنامه که دیدت ما و لبنان ناسنامه لبن گفایه جبر ویران کردن آواهی و بیرورین ما جبر هنده پروژین من پیوندی به برخودان دجی نهلان راستین بیر ایلانین ما نگارین یانگ جبویرین شر نافخوی دی سال 1975 ده لوی هوتیلی خاتنه ورگرتن لور کسی نافدار شاهین خواه دکرن وکو وی خان میجی سمیرا سایه گو لور زماوان دا خواه کربو. I went back 52 years back the day of my wedding. از وگر یانبری 52 سالان روژا شهیانا من روژا که گلک هستیار بو لیل همان دمیده از گلک کیف خوش بوم درگه کی گلک مزن بو دما تامی درگه گراند هوتل وگری و خلکی بهیستی او همی هات نجوری یانگ جه نه سالان ول لبنان دجی و چند پیشنگه مینا ویل آواهین ویران بوی چکریه در یه پیشنگه لبر هر کسکی وکریه به پریه جبو بالی بکشینه سر دیروکا و آواهیه. These precious buildings in many ways are sleeping. And in fact what I'm trying to do اف آواهیم بها لزور آلیان و نوستینه دراستی دا یا از دکم دگل هنر خود جارکادی زنده بکمه و والبردن بینران وکم کو ببنه جهن روشنبیری بو هر کسی که لبردز بد لیج دیولا گو یانگ و جوانی به ماچه که شیار بکه او بفرچه هنر خواه زنگینی جوانی وی جهی شیار دکه او ده بر چاوان. کاربدستک ریخستنا ساخلمی یا جیهانی دبیجه تی تخمین کرن نخوشیا ایبولا کول باکور روجهلاتا کانگو بلاو بویا و تی دا 200 کس بمرنه تا سال 2019 جی بردوام به. لی پارزگاه ها کیوو لی کانگو 300 کس به نخوشیا ایبولا کتنه. افده به خرابترین نخوشی کول ولات کانگو بلاو دبه. ریخستنا ساخلمی جیهانی دزانین کو جبر تند توجیا دناف برا دو گروپن چکدار زحمت جوان را در باسی دورن نخوشی لی بلاو بویه ببن. تماشاون ایجا پراپرتوم میاد داوی یا به هفته بو حتی هفته ببینین خیر و خوش دیده. هر بشاد بن.